Nakon ugušenja prvog i drugog srpskog ustanka u kojem su bosanski velikaši vodili odlučnu riječ, znatno je porasla njihova moć. U vrijeme dok je Osmansko carstvo naglo slabilo i kad su gotovo sve granice bile nesigurne, bosanski begovi su odlučno čuvali ovaj dio osmanske granice i zbog toga su osjetili potrebu da Osmansko carstvo ne cijeni dovoljno njihov doprinos opstanku carstva. Smatrali su da ih sultan ne poštuje dovoljno i da im šalje niže razredne begler begove koji nisu dosljedni uprave jednog od najbitnijih dijelova carstva. Bosanski ajani smatrali su da ništa ne duguju sultanu, već naprotiv, on njima dosta duguje, tako da su u godinama nakon sloma srpskog ustanka bosanski begovi igrali ključnu ulogu u upravi bosanskog ejaleta. Osmanski sultan Muhammed II imao je namjeru da reformiše Osmansko carstvo iz korijena. Odlučno je analizirao svakog beglerbega i svakog slao u onu provinciju za koju je smatrao da je najpogodniji. Rješenju bosanskog problema i slom otpora Bošnjaka vidio je u Ali Dželaludin Paši. Bošnjaci su podržavali i uzdizanje nekih drugih begova poput Ali Paše Janina, koji je vladao u sjevernoj Grčkoj, tako da je sultan dao ponamoć Dželaludin Paši da surovo vlada Bosnom. Međutim, Dželaludin Paša je i od ranije bio poznat kao izrazito oštar beglerbeg. Fra Grga Martić navodi za njega da dok je bio beglerbeg u Makedoniji, dozva tamošnjih 12 buntovnika i naredi da svaki odsječe jedan hrastov kolec i da ga donese njemu u konak. Oni poslušaše beglerbega, doneseše kolce i posadiše ih u njegovoj avliji. Nakon toga im Paša reče: čujte, zabilježi svak svoj kolec, pa čim pokaže vas koji neposlušnost, odmah ću ga evo ovdje na kolec nabiti. Kad je početkom marta 1820. godine stigao u Bosnu, odmah je pokazao svoju energičnost. Uz sebe je imao odred od 1200 odanih ljudi, pomoću kojih je pokazao svu svoju sirovost. Obzirom da su krađa i palež uzeli velikog maha, izda naredbu za sve kadiluke po kojoj niko nije smio putovati iz jednog mjesta u drugo prije nego što od kadije uzme putni list. Da bi kontrolisao ovu naredbu, na putne komunikacije postavi sebe odane ljude kako bi pregledali putne listove. Za one koji bi bili uhvaćeni bez putnog lista slijedile su stroge kazne. Od njegovog vremena nije bilo propusta kad je u pitanju sakupljanje harača. Zabranio je trgovinu žitaricama, što je dodatno osiromašilo narod. Strogo je nadgledao i rad kapetana i njihovo djelovanje prema stanovništvu koje učini nešto loše. Jukić zapisuje da je uskoro zavladala tolika strahovlada da se niko nije ni saginjao da pokupi izgubljenu stvar. Kad je riješio glavne probleme, odlučio se obračunati sa bosanskim ajanima. U prvom redu je odlučio pridobiti na svoju stranu neke bosanske rodove. Prema jednoj verziji to su Sarajlije Babići i Đinđafići, dok druga verzija kaže da se udružio sa moćnim rodom Čengića. Godine 1821. pogubio je čitav niz kapetana, zatim i brojne sarajevske uglednike, kao i poznatog pjesnika iz Žepča, Abdul Vehaba Ilhamija. Kad bi god naredio likvidaciju nekog, naredio bi da u tu čast u Travniku opali jedan top. Njegove surovosti se uplašio i sam austrijski konzul Simpšen, koji 4. jula 1820. godine napusti Travnik. Najuriš je zauzeo Srebrenicu i Mostar. U njegovim operacijama često su i nedužni platili glavom. Njegova surovost je išla do te mjere da su Bošnjaci slali u Istanbul brojne žalbe u kojima su ga optuživali da je postao kršćanin, jer se znao često preobući u kršćansko odijelo i posjetiti crkvu. Sultan je obećao da će ga smijeniti, ali do toga nije došlo. Izvori navode da je manje od 2 godine ubio 300 muslimana i samo 2 kršćanina, i to ubojice. Bošnjaci su odahnuli kada je 1822. godine Dželaludin Paša dobio unapređenje i postao serakser u Grčkoj. Ipak na novo odredište nikad nije otišao. Prema jednim izvorima otrovan je zbog svog zla koje je u Bosni činio, dok drugi izvori navodi da se čak sam otrovao zbog toga što je bio premješten na drugo mjesto. Među stanovnicima Bosne je toliki strah zavladao da su brojni prelazili cestu kad bi ga ugledali i mrtva ga se bojali, govoreći da on nije umro, nego neko drugi umjesto njega. U Travniku kojem je stolovao, ljudi su bili toliko uplašeni da su izbjegavali kretanje gradom, dok su na spavanje išli veoma rano, zatvorivši kapije još po danu ili za prvog sumraka. Grga Martić čak navodi da je narod ejaleta u Makedoniji, u kojoj je vladao, toliko bio sretan zbog njegove smrti da je proglašeno jednomjesečno veselje. Ipak, bez obzira na njegove surovosti, ostao je upamćen kao jedan od rijetkih osmanskih namjesnika 19. stoljeća koji nije uzimao mito.